Nditimurano iria ireyumiririe mucemanio wa arimi a makorobia kiharo-ini kia Matenjagwo Kandara kaunti-ini ya Murang'a, muingi ukihamurithia maabitha a ruhonge rwa KRA aria mokite guthomithania ciigie mutambo wa e-TIMS iracora mbica ya andu manogetio o kuigana ni murigo wa magoti. Naguo mwena uria ungi igacora mbica ya atongoria mararia mataganiirie kuona mumbunge wa Kandara Chege Njuguna na murunawe wa Gatanga Edward Muriu onao ni manyitire itemi gukirira maabitha aya, ona gutuika ambunge aya mari amwe aria maikiirie watho uyu kura mbunge-ini ya bururi. Gicibao kia 23A kia watho mweru wa kigina nikihete hinya komishona guthondeka mutambo uria ungihuthika kurumanirira na rekondi cia wendia na uguri wa indo na oho murihire wa igoti wa indo icio, na muhuri biacara no abatarike kuhuthira mutambo uyu gutuma rekondi ciake cia urihi wa magoti. Na watho uyu niguo ambunge Chege Njuguna na Edward Muriu gatagati-ini ka ambunge angi kihiri maikiirie kura hindi iria wahetukagio bunge-ini nene ya bururi. The upshot of the vote is that the ayes have it. Eri aya makioneka kugarurira ikinya na matetirithitie hatiri hindi mekunyita mbaru mubango wa kugathikira makorobia magoti. Na maikemea kahua kena magoti, machani mena magoti, no bebe, no damaki, no igua. Bũrũri wa Kenya waexportire matunda ma avocado ma 20 billion mbegetio cirekana. No he mundu renda uracionire mbeca icio akiambiria gucumikira. Chairman wanyu wa KRA Bwana Mwaura aimeta Kandara. Ngiuma haha thigũ yakwa ya mbere uria Mwaura ndimwire andu a Gatanga na andu a Kandara tumekataa. Telling the government we are not going to pay that avocado taxes, and we have said and we refuse for our farmers to be killed by these taxes. Iyo maneno tumekataa kabisa. Ihinda-ini o riu ruhonge rwa KRA rugite uthiri wa mutambo wa e-TIMS ni ukurehe utheri na waragania urogoti-ini wa magoti, na oho kuimbaimbia gikabu kia magoti kuona ni ukuhota gukinyira ahuri biashara anini aria makoretwo makiyua magoti. Imetengenezwa na system ambayo inaitwa e-TIMS, na sio wewe peke yako inakuguza kama mkulima wa avocado. Inaguza watu ama wakulima aina tofauti tofauti, na hata wale ambao wanafanya kazi kidogo, wale tunaita mama mboga. Nake munini wa President Rigathi Gachagua nionanitie kwaga kuiganira na mubango uyu wa magoti ma makorobia. Hata hii maneno ya kodi imeletwa pale, iko sheria iliudwa pale bunge, tumeona iko na dosari kiasi ya kutaka wakulima ya makadamia nini waanze kutoswa. Hiyo maneno tutaketi chini, tumeongea na rais jana na waziri wa hazina, tutatafuta suluhisho, tutaongea na hao bunge wetu, kwa sababu hatuwezi kusaidia mkulima na mkono moja tumuumize na ile mkono mwingine, si ndio? Gerifo Tera Inoro TV Geto wa Gari Maria wa Muigana.